emisiju da Bog da ugasili TikTok danas kad se ovo dešava. Radite, ljudi, da se krv proljeva radi jebenog gifta, jebem ti više i gift. Sav krva. Evo čovjek sav krva. Sav krva, kako sam udario. A John Zaman udario te sikirom, jel? On Zaman udario sikirom, ja se izmako on udario u vrata. Pa u šta te udario? Nije te pogodio sikirom? Pored mene sikiru nabio u vrata, razbio staklo. O ti hvala Allah da te nije udarila sikira. Znači išli da ga ubije, vidiš njima je pao mrak obojici pred oči. Ma jo, šeitan ušao u njih, nije tu ništa, ali ovaj, šta će ovaj, rekao, eto me utozlova, izašao čovjek, izašao u kuću. Ljudi, nemoj, ljudi, ja sam ovdje neutralan i Mirza i svi mi smo i vi u komentaru. Ljudi, vi shvatite ovdje što pišete dole, što je došao onaj s trojicom, što je ovaj... Evo čovjek je tu, ljudi, evo ga, ali su... Ljudi, pa ko bi došao od nas sam, ba, nemojte biti... Evo čovjek sam jebote, čovjek... Pa ne ovi što pišu. Evo, nemojte zajebavat, ljudi, bolan, pa ko bi ja prvi nikad u životu ne bi sam ušao. Nakon 5 minuta, nisu oni ni bili tu. Evo čovjek došao sam... U mene otac došao dole, bolan, od 70 godina čovjek. Došao se kirova se da vidim šta je sa mnom, mogu mi oca ukriti. Što nije pucao na mene tu traje? Jesu sigurno. Ovo je sve... Mnoge, za ove psovke, isto obostrane ljudi, to je katastrofa. A kak je pare, ba znaš koliko će oni popušiti sad kazni ovdje obojice? Ste vi ljudi normalni? Šutio. A znaš što sam se potukao? Znaš što je ovo bilo ovako ljudi? Došlo mi preskuću malo prije, na minutu prije govori Matej ti mrtvu jebenu. To je me prekipilo. Došlo si mi preskuću i govoriš Matej ti mrtvu jebenu. To je realno kao čaš. Naletio sam na sikiru kad bi opsamo. Sjedići ko mi opsije poginuće, tako da ih daju na TikTok. Na sikiru sam naletio i podigao i na pištolj na sikiru. A govoriti, a Matej mi svi u live-u da su mislio ja neću doći. Što nije poveo sve. Što nije čita vjela, poveo sa svima će potpuno sam. Pa dobro, Mirnele, ne mreš sad i ti gleda filmove, sam ćeš se tući. Ja tebe razumijem što ste ljudi Ne znam ja... Znači ja volim jednog mila. Čovjek je došao u tvoj grad, javi se poslije, nek ti to povade, čovjek staklo krva, meni je žao Allaha mi što se ovo desilo. Ja ne znam, i ako se vidite u stanci, popričajte malo, niste djeca. Pobjegao je on da baci pištolj i sikiru, pobjegao on da baci pištolj i sikiru, uhapsili su ga kolonku. Ne znam što da ti kajem, idi kući, operi se to, čekamo te, eto. A ja. Eto, i kad završim ovo sve, ako bude htio na play, da ja dođem gdje hoće na pola puta i on, nek čekaju svi i da se porukam u live-u ja. A reci mi ovo, molim te, mogu te pitat, Neđo, ti vozaš se ti tuda po cesti? Jo. Ima li gdje tena, ima li kakih tena? Evo ih. Dobro tvoji, a valjda Ali spale tene, jel nije? A Ali su spale, evo pobjegom patike mu spale. Eno i koliko dokazni materijal ostali. Spale mu patike koliko bježi. Čaj bježi sa pipinom u rukama i pištoljem. Eto fejera. Ja sam govorim da mi bježi sa sikirom u rukama i pištoljem. Ljudi, objavljujem nagradu ko nađe Aljinu patku. Eto, čaj bježi sa sikirom i sa pištoljem u rukama od mene. Da, ja pobjegli od čovjeka. Eto, fejera. Jes vidio fejera? Ja volim i tebe, Mirnele, i tebe volim i njega, ja sam vas smirio danima, jebite se oba dvojca, nisam zaradio rad vas marke, jebem vas u usta oba dvojcu. Da Bog da ništa nije bilo, ali štaš? Vidio sam Patak imao neki big match, niko nije big match. Patak imao big match, ba kakav Patak, pa dobro nije ljudi, Patak je ljudi. Provali ga ljudi, više neće narkomana da giftaju, ljudi došli sebi. Neće više niko da gifta. Odo, evo ušao sam na gradinu, samo da mi ovo izvali iz takva. Evo, pozdravi ljude, Eran, evo ti ljudi stu. Ljudi, pozdrav svima da znate, Aline patike će biti na aukciji. To više ponudi dobit će. Aline patike na aukciju idu,
ko ponudi više dobit će i Sikira i Pištoj se još ne znaju gdje su. Dobro, možda nije, jesi ti vidio pištolj, možda nije imao pištolj, jebote. Nisam trčao ja na nju. Onda došao sam, ne čujem. Aj, Steven Seagal, aj. Sa Speedom Patak imao 300k ljudi, šta vi pričate o 8000, šta pričate vi? Ljudi, mogu vas nešto zamoliti? Ajmo, idemo Speed, idemo. Boki, jebem ti svet, nema ulaziti ovdje nikako više, Boki. Eto, goz do sad ulaziš 1000 puta, reklamiraš to malo levela. Puta 300k, pa imao i kurac. Ljudi, ima li ko istuzle ovdje da nađemo alje patike, nemojte zajebavati ljudi. Mirza, ovo Ljudi, ovdje sad ko baci. Evo, Mirnal se javlja za 10 minuta. Mirnal se javlja za 10 minuta. Mora bi Mirnal uhapšen, brate, mora bi Mirnal uhapšen, što ti je? Ljudi, za 10 minuta se javlja, donosi se odluka hoće li biti uhapšen ili neće. Ma ništa je to food, onda je Patak je propu, pa ja kad sam imao na Big Match... Ajde, imate Patak, ljudi, idemo jako, ljudi, ba. Hajde, više godina, više. Za 10 minuta, kako se zove, ćemo znat da li je Mirnal uhapšen, ali ovo vi da vam ja nešto kažem sad, aj ovo je za zajebancija sve. Ovo bude škola. Ali ovo treba, ljudi, da vam bude sve, znači, mogu vam samo reći, Ljudi, ja trajem konobare ovdje da mi radi. nemojte se, ljudi, zamjerat s Mirsadom. Mirsadina suza je stigla Alju. Evo, tražim konobare. Mirsadina suza je, ljudi, stigla Alju i Mirsada, ljudi, da se nije šprdala žena i da nije klela, nako govorila, ne bi se ovo desilo. Ovo je Alji kazna, umjesto sad da bude ja, ljudi, volim Allaha mi, Đelešanuhu. Ja volim Alju. Biba ja. Volim i Mirnela. Allaham, ja volim sve ovdje ljude što igram s njima, ja sam se za njih vezo. Ali ljudi, ovo je od one žene stigla kletva, ljudi, i ono, prema onoj ženi, svi vi ljudi koji ste se naslađivali Mirsadi, svima će vam se vratiti isto. Svima. A sad vidite kakav sam ja čovjek. Mogu li zamoliti nekoga od Tuzlaka ko mene voli da ode Adnanu Alji pritvorene, da mu odnese sok i da šta pojede, možda je momak gladan. Ne bi ja njima nijednom dao, ja bi njih Ne, ja sam